2014. godine. Zaljubljenici u meteorologiju vrti kalkulacije, jedinu granu meteorologije pomoću koje se predviđa vrijeme u narednom periodu. Gost novog dana u narednim minutama Nedim Slavić, ja sam vas nazvala lovac na oluje, zaista dobro zvuči. Dobro vam jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro vama i cijenjenim gledateljima. Kada sam se pripremila za ovaj razgovor, a vi ste mi naravno u tome pomogli, rekli ste da ste osnovani nakon najtoplijeg januara i februara koje smo ispratili 2014. godine, najgorih majskih poplava u posljednjih 120 godina koje su zadesile sjeveroistočni, centralni i sjeverni dio Bosne i onda ponovo lokalnih augustovskih poplava koje su zadesile opet centralni i sjeverni dio Bosne. Zašto ste se osnovali i naravno ko je osnovao ovu zajednicu lovaca na oluje u Bosni i Hercegovini? Pa evo, vi ste rekli već sve razlog zašto smo osnovani. To je bio jedan povod da se mi osnujemo, jer vidjeli smo da je vrijeme izmaklo kontrolu, da će žrtve biti sve veće i veće ako se ne reaguje na vrijeme, ako javnost ne bude informirana o trenutnim stanjima vremena, o trenutnom stanju ponašanja klime. I onda smo rekli stop, ovo je vrijeme naše, mi moramo sad preuzeti našu scenu, pa pokušati kroz banalne primjere, kroz neke naše fotografiju oluje, da samo na taj način pokažemo koliko će one biti sve jače i jače u buduće, jer promjene klime su neizbježne i sve su veće vjerovatnoće da ćemo se susretati sa sve većim ekstremima kao što evo imamo ove godine. Naprimjer, ove godine imamo ekstremnu sušu, prošle smo imali ekstremnu kišnu godinu. Stvarno, iz ekstrema u ekstrem idemo, non stop. Dobro, kada govorimo već o tim prognozama vremenskim u Bosni i Hercegovini, kada govorimo o meteorologiji, da li se dovoljno pažnje pruža ovoj nauci ili ona ipak nekako na nižim granama? Kako da vam kažem, iskreno ja ću reći da se ne daje dovoljno pažnje, zato što stvarno što se tiče meteorologije tu smo jako slaba tačka. Jedini je to pomak koji smo napravili u zadnje 2 godine bio što su nas primili u članicu meteoalarma i to desilo 17. februara 2014. godine i stvarno ne znam šta bi se desilo da nas meteoalarm tada nije primio, šta je bilo nama s majskim poplavama, onda ne znam kako bili informisani. Dobro, koje fotografije sada gledamo u ovom trenutku? Dakle, gdje ste ovo snimali? Ova fotografija je snimljena za vrijeme Thundersnowa, odnosno tog eventa koji se desio u novembru mjesecu. Ova trenutna je fotografija iz Albanije, iz Južne Sarande, iz Sarande 19. Moj kolega, osnivač naše zajednice Bosnia Student Chasers je Kristijan Vujčić. Vidjeli ste njegovu fotografiju. Ova fotografija, vidite, na nastanak mezociklona, tog posebnog ciklona koji ima mogućnost stvaranja čak i tornada, nastala 3. augusta. Pa moji još fotografije koje vidite su nastale iz maja mjeseca 2015. godine. Gdje je ova lokacija? Dobrinja 3. Dobro. Je nekada slika na Dobrinji 3, nekada na Dobrinji 5, zavisno od ponašanja atmosfere, odnosno ponašanja oluje, njene dinamičnosti. I fotografija je posebna zato što je na njoj prikazana jedna neobična formacija oblaka koja je tek nedavno primjenom meteorologije, zove se undulatus asperatus. Dobro. I na koji način, recimo, ove klimatske promjene mogu negativno utjecati, ali s obzirom da smo o tome i krenuli govoriti, na Bosnu i Hercegovinu? Šta je, recimo, neka negativna posljedica kada se razviju ove oluje? Negativna posljedica može biti za poljoprivredu, dakle, svi smo svjesni da jedan grad je dovoljan samo da uništi sve prinose te godine, pogotovo u toplim periodu godine kada je ta konvektivna oblačnost mnogo jače izraženija i kada strujanje zraka, mislim kad imamo toplo strujanje zraka po visini dominantno tokom većeg dijela ljeta i kada naleti hladna vazdušna masa sa sjevera, odnosno zapada Europe, može uzrokovati veoma burne reakcije u dodiru ta dva sistema i onda naravno nastaju neke nepogode koje mi naravno ne želimo da se dese, a one su neizbježne. I koliko vi recimo ranije možete predvidjeti da će se desiti određena oluja, eventualno grad, pa da se pomogne ljudima od koji recimo usjevi zavise? Pa da vam kažemo, sve zavisi od prognostičkih modela, dakle od njihovih izračuna i kalkulacija koji se bazirane na sinoptici.
Oni se čak mogu predvidjeti i do 5 dana rana. Može se do 5 dana predvidjeti ranije, a onda uvijek morate informisati javnost da prognoze za 5 dana nisu sigurne, da morate imati neku dozu samouvjerenosti, da ćete tačno precizirati kada, gdje, u koliko sati. To je vjerovatno i najteži dio posla, gdje vlada stres u našem poslu i to je ono gdje mi uzimamo našu glavnu riječ, gdje se mi striktno čuvamo kako, gdje i onda pokušamo da stvarno na što precizniji način i ja i moj kolega, osnivač, Kristijan Vujčić, kojeg ovoga puta pozdravljam, mi se tu baš baziramo da pokušamo stvarno pogoditi sve. Dobro. Nema i detalje. Ovaj video gdje je snimljen? Ovaj video je zapravo od naše organizacije i ovdje ćete vidjeti dakle neke, kako rekao, animacije, neke slike. Ovo je, vidite, od autora Kristijana Vujčića, dakle našeg osnivača zajedno sa mnom, naše zajednice Boston Stone Chasers. Neke slike ćete kasnije vidjeti i moje. Uglavnom, Kristijan je skoncentrisan na polje predora i vidite da on voli najčešće raditi animacione snimke kroz time-lapse i stvarno kada on to uradi, stvarno se potrudi da uradi na najbolji mogući način. Dobro, a tražim li savjete od vas? Naravno da se traže savjeti i to je normalno da se surađuje, jer jedino tako možemo napraviti neku uspješnu... Ko najčešće traži savjete? Jel traže poljoprivrednici, recimo, da bi znali kako reagovati i kada bi mogli doći do određenih problema? Pa znate kako, s obzirom da smo mi relativno novi, još se nismo dovoljno proslavili, nismo se još dovoljno pročuli u Bosni i Hercegovini, vjerovatno se svi oslanjaju na meteorološka imena u našoj zemlji kao Kuštrinović, ne znam, Đorđević, Ahmović, Zulum. Dakle, znate, ona je sva poznata. Dobro, a da li recimo ovakvih ili sličnih organizacija ima u regionu kada se recimo ostvari neka saradnja? Da, dakle, nama je cilj da kroz ovakve fine primjere Oluja, mi zovemo fine primjere Oluja, da napravimo neku izložbu fotografija po uzoru na susjedni Krmeto u Hrvatskoj. Krmeto, evo ja ću spomenuti nešto ukratko, oni osnovani su 15. decembra 2003. godine i okupljaju isto tako zaljubljenike meteorologiju, a pogotovo pošto su Dalmatinci, oni vole da slikaju dosta oluje i pogotovo na Jadranu. Imaju više mogućnosti da... Jeste, na Jadranu toliko postoje ljepši uvjeti za slikanje munje ipak sa neba kada se udari u more. I to zaista izgleda lijepo, tu se čak možda i ne trebamo brinuti. Hvala najbolje na vremenu za novi dan. Drago mi je da smo uspjeli predstaviti prvu zajednicu lovaca na oluje u Bosni i Hercegovini i nadam se da će biti sve više i više oni koji će tražiti vaše savjete, da će oni biti naravno dobri i da ćemo na taj način nekako se manje boriti sa posljedicama koje mogu nastati ili od oluja ili od grada. Hvala vam puno na ustup medijskom prostoru i pozdravljam ovim putem mojim roditeljima koji su najveća podrška, mojim kolegama sa fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i naravno Jasminu Albegoviću koji je prepoznao moj talent. Hvala vam puno na pozivu. I da meteorologija ima bolje mjesto, kao što ste sami rekli, u Bosni i Hercegovini. Gost novog dana bio je Nedim Sladić. Govorili smo o prvoj zajednici lovaca na oluje u Bosni i Hercegovini koja je osnovana 2014. godine. Kao što ste mogli čuti, vrijedni savjeti